wako mutegeri nwithirite wina ugoro bubwega ningukugwata ugeni kiri Nteto cherutha Ithatu mbita MAUREEN KINYA mona Nteto mathitho ntukana rwa ni Cindy Karwitha amona Nteto ira nkureterete ni mwiri jwaga kenke gutiri mwajute ikiorone ntere cia mara onde ngina muthuganirwa erekanite kuranja. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza kuingata obisine John Twiti na nande rwangirwa kuthurania ogoti Meru rukarungamirwa ni Francis Mungai. Martin Moria kiongozi kwanwa onde Frederick Mubichi wa UDA atumiritwe guchinda MCA wa Nyaki West. Nayo koti nene gwika gikaro kia mbere arejene mitaratara na mwerekera jwa igamba ria kithurano. Gavana wa Meru Kawira Mwangaza ntukwana arwane athithitie ugaruruku kiri rwangirwa kugitithia ogoti aria atumiritie kubuta ngugi uria urari murungamiri munene wa rwangiruru John Twiti na kwa kanya kau Francis Mungai na ko kanya kamunini wawe karia karari na Eric Abwai kujukwa ni Frida Kagwiria. Nkuruki Gavana Kawira ni atumiritie guti ogoti bukothurana gwa wona chiaringa Thaa 10 ciogoro. My government will conduct thorough audits on all employees to fish out those ghost workers. Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na aringite karamu murungamiri munene wa bodi ya uthurania bogoti ya kaunti hiyo Dr. John Twiti na mwerekeria wa rwangiro Eric Kabwae. Akiariria andiki Nteto Jumaine muthenya Gavana Kawira Mwangaza augite kanya ka Dr. Twiti kakajukwa ni Francis Mungai na kio gite gia Kabwae gikajukwa ni Frida Kagwiria. Meru County Revenue Board twinatongeria baberu para thirikari ekweronera ibagwiri gwita ngugi patongeria rwangiruru kenda twithwa twina kiguni gikinene kana Meru itana mbere bwega na kanya kara karari ka John Twiti ikajukitwe ni mutongeria o mweru na rietwa Francis Mungai umwe bare okona acha na kanya kara karagwatiri ni Eric Munene Kabwae ikajukitwe ni mutongeria gwitwa Frida Kagwiria chewe ujukwa na ruteruru na kwambiria narwo nibo bari obishine bari atongeria ba rwangiru kenda tumba gwita na mbere bwega. Gavana Kawira augite ugaruruku buhu ni egotigera hati ngugi ya uthurania bogoti ni egwita na mbere buria kwagirite ni ukwagirithia rwangiro na arekinya atumiritie hati thirikari igachoki intobia abiachara biria batunyirwe ni rwangiro kire intobira bitwire bigwatitwe ni kana biteki ni rwangiro rwetu kintu kia miaka 5 ethirite ndegwita onda na tuga interview birekerwe kiri ene bionthe kuri interview bingi birarogota wakiri antu ukethera muntu ena gasaruni kawe brondra igeta ukethera muntu ena ke na kulima kana gwaka ditangi igeta kwina interview bingi mono bira bigwati ni antu mwanya mwanya kethera kwi gintu gyaku kigwati itobishine ire ya kugwatire interview ni kenda interview yaku bikemba kurekerwa. Na of course ugeta kugira intono monka wita na kibande na wete wibangite kugaina interview byajukiretwe na byajukitwe nuntu boyera nduringana na ko itugete ukigira interview utigwiri witwa kinya shiringi bairiba bakiario bichine ya gavana nyuma ya ntomeri ya gavana ibachoketie nkatho ni ontobwato anyato na kuga bakaritera Meru ngugi uria akubatere no ni bachokete bakoria biachara batika bajukieta ando bao. Inguchokeria mwathani katho na ngachokeria gavana katho nontu bwa gumpa giti kia director revenue ona there is potential in me so tegintu ngujukia raisi it's something that I'm thanking God for na ndenda kubwira Ameru betu igita rire ni igita ria gwita ngugi na batwe tuburitire ngugi oja uria gavana auga and servant leadership
So only as a person, I will work for the people of Meru. Nde tinyiyetia mono, and one thing kwanda kubwera ku correct revenue te kwethira turi andu. Nataka kuchukua nafasi kumshukuru gavana wetu kwa sababu ya kunipatia hiyo nafasi ya kutumikia watu wa Meru kama general manager kwa revenue board, na napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha watu wa Meru katika ofisi zetu za revenue board, na tunataka kuhakikishia gavana na watu wa Meru kwamba tutawaweza kuwatumikia kama watumishi wenu. Kawira kagiteno kauna atumite maafisa ba kuthurania ogoti bonthe na kuga no mwanka baeja Geri City ya Marei jonthe jaria jakagitagwo ni abiachara na kuga ati ageka tuthandũkũ twa kuthurania maoni kuma kiri abiachara matonine mwanya ni kenda kwagirithia rwang'iro nkoroki. Turenda kuga officers betu batongeretwe ni atongeria batu ina bwaja mtu nathithirwe value ya kangugi kawe karia kurita kenda omba kuria marija ng'wane na biashara ewe kwina mtu omba kwithwa ena stock ya 500 ndene nyombewe na kwi wewe na stock ya 500 anto uba tiomba kuria mbesha omwe. Gavana Kawira nkorokina atomeretie kuongerwa kwa kanya ka mweri jumwe ka wethani tenda chia county akiuga ati tenda iu iraeja na goa akirianto bakai ba county. Itogo gukaribisha turi thirikari kenda oreta documents ciaku omba gutonya kiri list na itorugurite upya antu bara bonthe bakwenda kurita ngugi na thirikari yetu lete ni documents cienu kenda ciomba gutegwa bwikirwa kiri list ya bara bakaita ngugi na thirikari yetu ya Meru County. Kwa hiyo itorugurite na mwisho jwa kureta documents isibwiri kuambiria mapema no tutukainga by tariki 30 September thainya cia rukiri. Ariuga tenda iji ikethirwa ikiganwa kiri akandarathi baba ingene kenda kuguna momero na nkoroki na aria akiaria augite na kurigara gitumikia mto kiumbe umwe kuewa atenda chia mabilion jambecha ari wenka. Kuna ndiko encourage mahasura kana biashara bara banini ejeni na winge kenda buona ngugisha kurita mbetherete obici na abiashara bakai bena mbesha muno baraita bare antu bakai muno lakini nandi kwenda kurugura gutuika guteu mu biashara omwe omba kwewa ngugi cionthe guteu biashara bana batuika ibo bakaramira kaunti yonde baita biashara cionthe inkwenda kurugura kanya kau ale mu biashara omora nenkairwa biashara cia bilioni kana milioni 900 ali muntu omwe itukwenda kugania biashara iu citethia antu nkurukie 50. Ngiripotera Nteto cia Weru TV ndiako adieto ni mwirigi wacharite. Mwiri jwaga kenke kanini jutirimetwe jukioraga jute ikiorone kimwe nturene ya ruria jukirikana gutewa ni ng'ina muchiari kuringana na ujue wa mwari uju aritariria mwari wawe na arari neu ende kugukinya Jumapili nirio aronire ati nario na mwari achoka matukanja kuona kumenyerwa. Mati Mugambi ari na rugonoru. Kirige munthe kirario ntura ya rurea arakirigaritia turi banture nia rurea wandia muthambi kirigecigo mbunge kia Mara aturi bakwithira mwiri wa kana kagenke wambiritie kuora kiri kioro kimwe mucieni omwe nturani enu natuguka twana thie nginya kioroni kiu twana mwana auga rale akwambire ku decompose tomba gutonya rimani atomuruta twamunenganira kuri polisi barabirwa mochali nigwira karutaga kogu ni mataimite muno ituranira taimite muno mona buraka karura riu ntukujia kwiriria kaingira nyomba ntukujia nona sande niro gwatwikire gakuri tauni antu mona ni flat riu no kumenya tukina twiranya kwa basic amujiu niko kadire kutabara kuseria ile konire mwari atino na gintu ambiria guceria na miuroni akina tonya kioro kia neiba ona gatiku ndagatosi iga kina murikauga kinona kana ku Nteto ino nikujiritwe imutongori wa borichi kiri sub county ya Muthambitwe John Olemanei araugite na njiri ya thimu ibakathi na mbere guchwana na muthuganiru oyuro kumenyekana nkinya na aturi
So tunapasua msichana nasikia ni kama alijisafia. Unajua kesho yake nasikia ni mzee sana. Na walikuwa wanaishi tu wawili. Yes. Kwa hivyo mtatafutana msichana? Bado tunampata msichana. Tunasikia kwamba kuna mahali anaenda kujificha kwa relative yake. But tunafuatilia yeye. Tukimpata tunamfikisha mahakamani ajibu mashtaka. Yeah. Mwari ujo kwirikana etagwa June Karemi ujo yora baturaga no yaugite ntugu ya Njuma na mwene ari nanda ntugu ya Njuma mochi aratinde bingirite nyomba na ntugu ya Njumapili aramona atari nanda na ntugu ene ya Njumapili no ari aurire na ataro mona kuma ntugu enu aja kiumia atuika ni arambite riu nakwirucia wega ari stage Dise ni mbiariete kugura ni tunyamu gwe twakuria nkena cunguca riu maundu mariku mama nkionaga mtu gintu kirara ina kiatena atena kende na kwebi na rucuka geukia akaigira ku na nge egwikira ogu na utikerewe nunturai mukuro munene bu magegania mama matigite aturi baruria bagegete ibathiete na mbere kumenerie karikariri bakiuragia na bari barabakinyetie kwibangagio ciari baombe kwithirwa bakibanga kenda kwebanira na Nteto teno ni mabati kumutwa sindano ona mwari waku kona mizire yaete miega abati kumutwa sindano nikende rigiriria na tutake na twebe turariri nuntu ona ni aibwa la tuletere ntola nino tutoro ni konto tou na ni tene mono na tena mezoea ini male ya pili na stole ino aramenyira kurodogu na kena toroka leo ni kibonde nkira jia leo jinge wenzake mtu egwa na kuenda kwe kuroda mapenzi kusiku na sindano kwena sindano mtu na tumire sindano na adia mtu family planning na ukiendelea na shughuli jago Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Antu batano baria barakomborete nyomba taunini ya Mutuati ibati na Kimamo nyuma ya mwanki juria jotigite jwate manta mebatetigwe kinya nombi kirika ore mwana wa miaka 2 ni atete uturo na wa miaka 7 gutigwa na ngurario cia mwiri mwankira nandika umoka mwanki jo gatamenyeka inde akarine barombete thirikari kubaretera kwe ngari cia kuoria mwanki dirima nyumba ikija tona twe nyumba ndatumira mbiratu mauru ndarugura nyumba at least twamba gusibu mtu mu nyumba ciendera kwa mwanki Nteto ikonenie na yumira ria mwanki rira rumire utugo bagukira emunde ntere echa Mutuati na gutigira nyomba 5 mutani omwe ibite na kuthira aburu na kinyankuruki gutigira kana akamwa kabirite nyomba eno na kathira aburu na karakangi gatioka na ngurario ochia mwanki na sara itikite ni bukuona nyumba neirariawa anaibaithirite kuo na into bibinge muno bya mbesa tuturajumbire mwanki ju kurari atwana twiri nyombe ya turungi kamwe karombere kwa shift kaukangi nako unfortunately karakwirire ku atwina kwikira ukunene muno bai kuwa na beli imwana omorombire ko yathira ugunge ikwa hospitali tamenya kuringana katira ryo antu bawe ndipo kaipaje gutethira lakini batu tutinombi mwanga thai pukone nyabunkari ona kinya atori batakomenya kaumoka mwanki uju ubwega endi bakuromba athirikari yebumire gutigira ne utetheria antu barabari ngithikire-ine mwanki uju wamwe na antu bawendi ibwega na muno kinya bakiromba kwithiro kwina nkari cia kuoragia mwanki muno nterino chegembe no thikura gutai na nkari kinya imwe muciari mwene kana kau karaire tuciatire ntwitwinde twite tukamwikire inya ekumba kundiro na situation yu kira aturi barabarejiro tukwatia kuoria mwanki juju ponde itubera ibwaga muno nuntu nyabo wendo bwenu ndiromba thirikari gerie tutetherie no ntupingwa ibukuona turi tutinombi workshop ni irathirire ituratharie nyumba ni iraire tutingu tutimiringeti kokuonde ibukuona benyana ibo baithirite ku mugai nditu kuromba kabisa tuombe kuona mafima moto yani yombe kwithwa yotero Mutuati kanya lare nikenda antu Mutuati batetheka nuntu nyumba mwanki ontu yo uketho ngani ni rari account area
batue ana baba tikiomba koya na asara ete kabone ne. Kwa hivyo ningeomba serikali sana isaidia hao ambao wameathirika, ambao wanaishi hapa hawana mahali pa kukaa sasa. Hii ni ajali yenye nakuja bila kupanga. Kwa hivyo tumuombe Mungu ili azidi kutubariki. Kuma mtu wa Tegembe North, Mbutan Class, Chabari. Frederick Mubichi uria urarongi na tigiti ya kiama kia UDA kirenta ngurutano ya ward ya Nyaki West ni achindete na gutumirwa ari MCA Muthure ari achindete na munganajwa kura ngiri jere cha 26 Mubichi ekete nthi aroiri bange 15 ari athingati ni Lewis Kithenji wa kiama kia Mbas na Hilary Sande eza namba Ithatu. Hereby declares that Kirima Frederick Mubichi has been duly elected as the member of County Assembly for Nyaki West Ward. Migambo ya Karen Mwangi uria ni murungamiri wa kithurano ndene ya gicigo mbunge kia North Imenti agitumiria Frederick Mubichi urarungi na kiama kia UDA ta MCA Muthure kiri kithurano kia MCA wandi na Nyaki West na kura 2026. Mpumi iria aratumiririo utuku bagukira narua aria Mubichi arethira akimbirwo na akiamukirwa ni bamwe batongeria ario seneta Muthure Kathuri Murungi na kinya senetoro eberete obisi na imithikari nturi. Na mashindano yenye ilikuwa na midhamu na kampeni zetu, na hiyo safari yote tumeenda vyenye nafaa na hatujaikuwa na vita, hatujaikuwa na shida yote, na Mungu awabariki na tutaendelea kufanya kazi pamoja. Nataka nikiwa seneta wa Meru, wale wote walishindana na bwana Mubichi, mimi nimeona watu they are very competent also to give many ideas ya kusaidia gatuzi letu la Meru. Na nataka kuhakikishia mimi nitafanya mkutano na wote wale wamesimama na yeye na pia yeye akiwa hapo, sababu tungependa Nyaki West iendelee vizuri zaidi. As a representative now of the ruling party UNDA, I am happy that we've won. And we want to invite everyone else. Don't feel cold in the opposition. We want you to come back to the front. We want the Mbas people. We want the independents and everyone else so that we join hands together to move this country forward. Kinya bunge barabathuri na kiama iki kia UDA ona bobagi kinya kwa mukire ciara rira kiama kiao ario mubunge Muthure mugambire dikiri Kirima Ngucine John Paul Mwirigi na gikarone kiu kumira atongeria bamwe barabaretikiririe mpumi na bakiuga bakagwata Mubichi mbaru itagaria ndira na ndirithiritwo rikathwa ni atongeria baba. Mimi nimekubali kwamba mwenzangu Mubichi ameshinda na tutamuunga mkono hii miaka 5. Wale ambao mlikuwa mnapingana nao muno sana, bwana Karagita, nimeona mzee wa hekima, na huyo mzee hatutamwacha nyuma, kwa sababu nimeona akimpongeza yule ambaye ameshida. Asiyekubali kushindwa sio mshidani. So let me advise those that are out there, please let us always be willing and ready to admit and go by the verdict of the people when the people speak through the ballot. If we can do something like this in Meru, why can't those people in Nairobi learn that siasa si uandui, ni kushindana, na yule anashindwa anatosheka kwa sababu kesho iko. Ile kazi ambayo imefanyika siku ya leo, IEBC wameweza kuprove ya kwamba ni watu ambao wanapenda haki na wanahakikisha ya kwamba yule ambaye ameshinda ameweza kutunukiwa ushindi wake. Na katika pia kule juu, ni vizuri wale ambao walishindwa waweze kutupatia nafasi, serikali ianze kufanya kazi, sababu wananchi wanaendelea kuumia. Kiripotera Nteto cia Weru rekwa ritwa ni Mutugi Kare.
Ntuko ya narua koti nene nekete gikaro kia mwanya kiria kizikene muno ta pre-trial conference aria ntere chionde chegamba riri chitikanirite mantu kenda jaria koti ikethirwo igitegera na kugita igamba jaria kwethirwa mitambo ya IBC ni ari na umbani bwa kuithukirwa nkuruki kiri gikaro giki orutere ni rugairi matha jaria bakaigika mbere ya koti. The polling stations that have been identified, some of them are actually polling centers as opposed to polling stations. Muthenya jwanarua koti nene nthigurune iria ikuthikira igamba riria riikirwe koti ni mwabure jwa azimio jutongeretwe ni Raila Odinga netumirite mwerekera juria jugatumirwa kuthikira igamba riri. Bwa mbere koti iji niregete kuongera kanya kiria thitangwa karia bararombete. The request for additional time by council for the first, second and the 9th respondents over and above the time allocated and issued earlier this morning is hereby declined. Koti iji nkuruki nethiritwe igitenga na nkuchanio ta kamiti ya mianka na ithurano na kumiuria ibange bwega. After the various petitions were filed and served on the IEBC, and the chairman of the IEBC, Wafula Chebukati, appointed counsel to represent him. The law firms went on record and filed their responses respectively. At the same time, the 4 commissioners, namely Juliana Sherere, Vice Chairperson, Francis Wandera, Justus Nyangaya, and Irene Masit, were named as respondents in various petitions individually, and they retained their respective counsel, and they filed their responses. We have now been called upon to give directions and to resolve the question of legal representation of the IEBC. We have considered the pleadings, the record and the brief statements by counsel. It's our considered view that this court cannot deal with the issue or any dispute as to the legal representation of the IEBC as an institution in these petitions. It is not the business of the court to determine who represents the IEBC in whichever formation. Kagitene okau ni orete munene wa borisi anenkanire ukaria bwa kung'ana mwanka kesi ejethire na nkuruki uria mateta jamwe jakathikirwa. We direct the Inspector General of Police in liaison with the registrar of this court to provide adequate security during the exercise of scrutiny. We direct that all pleadings that were filed out of time, including those that were filed by 2 p.m. today, be and are hereby deemed to have been filed in time. The parties against whom such filings are made shall not respond to them by way of replies, but rather shall be at liberty to respond thereto by way of oral submissions during hearing. Netete na mbere na kunenkanira mwerekera nkuruki. Learned counsel for the first respondent, the Honorable William Samuel Ruto, has informally applied for leave to respond to 2 affidavits presented by the Attorney General in petition number E007 of 2022. With effect from today, the 30th day of August 2022, 2 p.m., as indicated in paragraph 3 above, the court will not entertain any further lodgement of pleadings. However, counsel is granted leave to respond to the 2 affidavits that were presented by way of oral submissions at the hearing. Metho jonde jerekerete koti nene ethikira na kugita igamba riri orutere ruria rwiketie igamba rugetera guchinda. MAUREEN KINYA,
Weru TV. Vice President of the Court. Ni kumakirira ugono runi tukona kanya gakonogoka ugeta kuraja insokerete na Nteto nkuruki. Wejago thongi toka kuthongomia kinya nkuruki. Thaa House of Betty tugutungatire na njira ya gukugemia moronune kana ruracio rwaku graduation witite photoshoot na kinya ndiria witite biathone mwanya mwanya wakuruka antu bagaciugura nkuruki ria mbere kathetune kamumiru ni tukuretere utaalamu wa microblading microshading gutigira nugukira na eyebrows inthongi na ite kwanguka weria mwanka igita ria miaka 5. Products na utaalamu wetu ni bwankathe cia iguru. Turiongere narua ntere cia makutano Meru barabarene ya Meru gwita Maua nyombene ya Makutano Complex opposite Muskiti first floor room number 11 kana uturingire thimu gukurukira 0795 303 333. House of Betty, gutinyara gwaku ni kukuguirwa gwetu. Make TV viewing a premium experience. Renew your StarTimes subscription today to catch the latest love, betrayal, and conspiracies on unscripted reality show Kupatana and Swahili drama series Fihi on Rainbow TV. Simply go to your M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then Paybill option and enter your StarTimes Paybill number 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. Switch to any STV or PAN channel and wait for 5 minutes for the channel's activation. For more details, call us on 0719-077077. StarTimes, vipindi bomba kwa familia nzima. Hey! Sweetie, tumefaile base. Base tena. Hey. Madhe, ugali mbili skuma. Gali? Ala? Gali tena? Ukuli? Mimi skuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Ngicokera na Nteto nkuruki thoko ya kiutine ntere Chegembe Central Nerumeri ni mathina kathumba jario wagibu karia untu buria butumite biashara na onjorithia batha mataunine untu buria bugwithitie biashara nene. Nkuruki akari ni bakuonania gwita na mbere kuoria ngurario kumane na mpithukiro cha magita kwa magita. Au gatene musijwa kiutine wandi ni athiruji ni Gembe Central yari musijuri bite na kuthegia mono ni untu wa onjorithia bwa iguru kumania na onjorithia baba ingi bandurijo mwanya mwanya cia nthiguru ya Kenya. Indi nyuma ya mianka mieri na ntuko gwita na ndi mushijo jwa kiutini yutiyitu tamaganjo biashara baba ingi baririkana ni bakunjire ndama na kyo gitumi kimwe gikinene kiri wagagia bwa ukaria kinya kethura kuri na bingi bibingi woni ndi mugajo kiutini
kusiara no gorera kuo ndina kunyira kunene muno na kwithigira no ntwa kwithirwa ntura giotene ni garite ya musi utina mwana kana musintiwa no ntwa gotha wamba burita kutuko na muthenya ikuiseite savari ithano no tukwasigari bare ku Ithatu na bana na bengantu na muthuri ku yomburi githomba we ni kwimbi jimburi ndi mugayo giotene ko nya muntu mware getinya ko itwa njara utuko bwa nyuma aregeri ko itwa njara na aregeri ko yero agiotene na kwa itiro Thaa 12 cia Thaa na biki yeta ande no bwa bono na muno nto ba kwithirwa njusi ya kwina makarika ya garikite buriti na kitakene kwina nto ba kwirite kitakene na utote kumeiba na monga thai kumandu yosura kumgo muthako mukuru ngure arora oite mwana oito kinoti orora buriti nau anto baraya batwira kwina mwiri na yureta kono na abaraya ba report campaign ya na nimeko ripoti kwaria ntu kwarara kwarethia muriro yureta mbiti monkarinde kimpaka muntu kete kuoneka bore ndoleli yao anto kabara thamire ndoleli yonze te muntu ndoleli wena toboli to ya na ngombe ambe bara thitewe anto belle pa hospitali mero general Thai bakipa ya ngombe Ithatu na mbori kenda urute na ntiriyere kyote na wa town eso tuko twogire geturethera nduke mwe yari urusero nene mnoara amba bare ire nangare na bae tu banjeri wike maiya thithano mugoro kwa bantu bare around yapa mbeta o mapema otuko bararo kama ta urusero yonde na beta nio ko okaria bonde na kyote no to okaria bonde kinyobwa guko kiotene akari baria thira kuringwa ngeta nita kuminse na kuminsuria kiurutani bakuromba mubungi uria barathurire ta wenda nikiri wakaritho agikirie nkonko na songe nacio akure na ciethie kenda gutigira mucijo jwa kiotene ni jugukira kairi na gucokia nkume ya tene iria bakuroma biara na kuringa mekenke uoitene ni ako to market kiotene maite ya maingi antu bate kumiria kurugura ngugi cia otuku askari bare ya Ithatu bakabwithia musako bakenga antu barekia kumatoka town gwikinya rukire tukia nyumba iri Ithatu isiuni nende tukauria atire ni ate batu turi akari itomba kwengwa town antu tutombokaria kana tukirire tukiya into ibiraunirwe nende tukauria wamba bono muntu na antu ibengiro town askari batiro baiya kana ne antu bangi bejire amba babejire ri askari baba kwinga kari ina barebo batekona amba nende tukua mheshimiwa wetu tutumire askari barabombo turetera okaria sababu kambe yetu ya kiotene ina arume bakai ina kababa ingi ria kawamba kaumire kinyoka ringa thimu riro tutangalia ayo tutakuja tuone askari bare ya kona rukiriro bakya kona obura batu na tutukuya kona rukire ndio tukauria ukaribo tu inaburi security Thaa tukoromba na mosmandani kile no Thaa ino orekua atutethi na njira twa security thirikari no to kambe tu ya kiotene ina kaba bengi ngilo ya arume na giboyerwe ana na beto baba sabsibo na sibo hakuna kazi wanafanya hapa turenda ndani kile atutethi na ngari yombote na to leria skemo askari bo bare unonto barabara baba bengi munone aka na otomba eta muntu muko muntu kumura nyumba muntu na ni otuko kinya ko kabwe endute agethro no bwa mukate ombo turora bantu murume korika neita turari na askari weto franki kona mutethia barara askari bele ni baromerete security to ni rari sasa Dennis Mugendi, Weru TV, mushini jwa kiotene wandini athurujine Gembe Central County ya Meru. Ureo thuri ari MC wa Thwana Jim Muchoinoretie MC Bange kuthingatira mono siasa iri kuringwa chionde chege giti kia speaker county ya Meru arendekithitie giti giki kujukwa ni muntu wa kuma yarire atigani akiuga ni boka gitene gaka bariome ya thirikari. Jim Kurokini atariretie agachwana na ntaira ya kuinga mpara wodine yawe. Onde cia cioro kathurwa twika speaker wa mbunge ya county ya Meru Iwete Mwakiriura ni MCO muthure wa dini ya Thwana tigania wezi Muchui na kuwaboya MCs ba mbunge oiji mture bakathure tini oki mturo komba witithia boya thirikari oiji ya county na njira mwanya akiwa ende itekike kya kuyatiania kinyabo butithukwa kuna confusion nyingi kiri mantu ya gitigere kurura county assembly kya speaker
na batu tu members ba assembly batu bila tukwenda mtu moya na mtu rombekia gutethia assembly na at least akaomba kuthena na relationship inja na network inja era yombikia utethia nigenda tumba kundeliver kiri antu betu ba Meru lakini still kwina mantu mengi kwa runo ntu na inkumenya antu batigania ibabushete na nyamuno nonto okay kwa ile kiri tebira bionde birende ne ya county government yetu ya Meru tiania ni onka otemuntu inwe igurwara ki county government no 20 county ni amciyele kwina ya legislature ya county assembly na executive toka ya kona mtoro endete nini legislature akethira aumete tigania to wirwa nanya sana mkologiji mnakuwa thwana mubango yawe wa mbere wa dine uni ukiria urimi ndwandene ciatiania na moro toburu wa kurwa thine mparere rumira kariba ontoku muno ndire mbura ethira thwana ni wondi 75% dry ito kwenda concentrate muno ke mantu ya roi na barabara na still ke mantu ya empowerment tugeria approach NGOs na nyang national government at least kenda tona barato mbike kona project cho chenche maisha yantu bara nonto ondi yetu yenyuma muno kimaendeleo na historically netherite marginalized so no mwanka oni dire MCA mburi barato mbikia ikona sources nyingi sana cha utethio kenda tumba kwandika antu na kenda at least tumba kuona ruro kwana tukia goya kuona ruro kwana rokurima ngaithira nguretu nanya sana so na ibontu kwira nyanto betu tuendelee kurombera president wetu Ruto kenda kisira rekia kuma no tukithirikari Ruto tukomba gutento bingi sana na kwi mantu tutomba kubwithia twi county kuna project ine na mimbi charo ira cha billions of money 500 million 1 billion tutomba kubwithia lakini tukea kumba kulobe ki national government tona project sira cha tutethia nanya sana ibontu tukuromba murungu nanya sana kesira inarayomba ni kuthira na bunge njimwa kuringwa taniro buru ya tongoria bare bangi bakinda na irabo etike KMCO wa dini oije thwana ni kenda buru ba ukiria mwingi wa dini oije bare amwe batwe bodi yetu ya thwana turi antu bendene muno na ito kwenda weka history ya toringa akura tukebele mantu ne akura tukawatanira kenda tumba iweta na mbere na kinyanto barato chira na bonya bono atongeria na inkobeshi mnanya sana na actually ibeshi mnanya sana so kintu gran kuromba atongeria barato kathura nantu itu ringanire twinde amwe miaka 5 at least kenda tumba niko push ondi yetu yomba gwita na mbere na mbethire tenkira antu bathano te muntu chindi na thwane chindite kiri kurai so kinya ukethira no support murengo yonthe ira wa support ankoromba tu yamwe at least kenda kimya gaitano tumba kona development alafu na still kenda mumba kuelewa mahitaji ya ku kana yanture ku at least kenda tumba ni gutethania na mbecha iri ku ya thirikari kiripotera Weru TV kumatigania West mbita wa Kelvin Kimathi akiaria kiriujukania bwa makurutu bwa NYS Chief Inspector Kanita Rose noretie antuba mawathe kuchiuma iria kiriujukania bobo akiuga ni bwa kigunini kwethirwa moritani jaria baeja gwajomba kubatethereria gukiria mauturo jao amona bo antuba bainge batechiumiritie kiriujukania bobo Paul Kabethe na chotariria kuna shida yoyote wale wenye watapatikana wakiwa kama wako fit tutaweza kuchagua kutoka kwa hao waweze kujoin idara yetu ya National Youth Service. Oyu ni inspector munene Madam Kanita Rose akiari muthenya kwe mthare kenini Kenya ngumi. Arekuri ntugo ya chire wabenjerete bobi ntere chia Tharaka bakithura gabitha baimbia. Sababu ile yenye tumepewa na kutoka juu kwetu tumechukua wasichana 4 Tharaka North na tena tutachukua na vijana 11. Tena hapa ni the same. Tukutojua kwamba wako supposed to kwenda Tharaka North na Tharaka North South. So nakuta kwamba watu wa hapa walijiconfuse wakajideta huko jana. Now tena tumekuta kwamba tukiwa hapa tena watu wa huko wamejiconfuse wakajileta wapi? Hapa. So natakana ofisi ya chief iweze kuwa wanawasensitize mzuri. Arama ndamruzi ya theretina goya kuwa batiromba kuthura mtu na magwatha iba kwina kanya takaka. Katika National Service tuna recruit people persons with the disabilities. Na vile tumeangalia tunakuta kwamba tunapokuja kwa uwanja hatupati hawa na kama tunawapata they don't meet our qualifications. Yesterday we got one boy lakini alikuwa over age. Sasa unaona tuwezi mchukua. Leo tumepata msichana moja lakini ako na D minor.
Sinaona tuwezi mchukua. Inspector Rose akiruta mbito kirima chibo kana kinya tongoria ba matora kanyataga kaka umira bakamenyithagia barabara imagwathe ni kingo bomba gusugia. Hao watu wanaweza kuwa sensitized, waelezwe kwamba NYS wanga inachukua hao watu. Watu watasoma wakiwa na bidii, wakiwa na matumaini kwamba watajoin huko na wapate ajira ama courses ambazo zitawasaidia. Kuna mechanics, kuna driving, kuna secretarial, kuna plumbing, kuna we have a lot of courses. Ikagitani wako Madam Rose atariretie. With disabilities ni watu ambaye ni watu wa kawaida na wanatakana waheshimike kwa kuwa ni watu ambaye kwa community wanaweza wakipewa elimu na waweze kuinuliwa, wanaweza fanya kazi kama wale watu wengine. So nasema hivi, wale watu ambaye wako na watoto ambaye wako na disability wasiwaweke chini ya kitanda. Watoto hao wapelekwe shule, wasome, na hata NYS tuko hapa tayari tuwanga tunasaidia hao watu sana. Kiripotera Weru TV kumanteretia Tharaka Beto wa Paul Ogwa Kabithe. Akariba kiengo kuma gicigone bunge Kegembe Central ni borete mubunge wao Dan Kele gutegera kithomo bakiuga ne kiari kigutezanirwa anene kiri wathani Buthiru Nkoroki ni borete Kele kuririkana kimera kia mirani untu Kinya wene mubiashara uwa kimera giki. Marion Karugi na Chotariria. Bau ni akariba kiengo gicione bunge Kegembe Central baraba ciumirite kurikania mubunge muthure gicione ki Dan Kele wa Karitho mawira ne nkabo abekirerera romba kura muno ukiria kithomo mwiro kiraba kwanikia alitire buru utongerene buraburari kuo mantu agithomo na atwirite ni aka priority number 1 na itukumeavoya priority number 1 tikua kithomo ni woka skuru waki kithomo ikinya wakisha kithomo ikiwita boya na kiromi. For example kwena skuru imwe cia kwire ya skuru imwe ukaibwa skuru ni na ana manele tuare ni ana fote ba skuru yonto ya skuru ya Toro ke kuingwa tuare ana bana kula lunch muringene secondary tuare ke kuingwa na mheshimiwa Kele tukomea to soki skuru cionthe kwi manto yara twiranite na mheshimiwa hapa na pale na nitwirigirita kugwithiru yo kwambiria skuru cietu ciena ciethera iteko perform bobo ya bo mwarimu aua ya untoko e skuru moture ya boarding etwere ayeto antuene Kinya tisekene itoko expect ye okirwe kekithomo no tunio the only boarding school twene around kaitene okau ne baurite mubunge oyo Kele akaria mubiashara uri weta wa mirantere cia yembe ona tonya bungene na watane na bunge bangi barabumite kaunti ya Meru na baikirwaria bungene nene rwa kuthetera maotho ya kiria mira nikenda murimi na mubiashara wa mira mbote thuka ke kuthimwa kilo na kilo kwa mirere weta ita 19 kwa for example tumara otu ya nkonia 10 agera otu 6 kwa hiyo yatunya kumira mirere tumburene ito no kwa weta na kithia tona kwa weta no mona mirere teruori mankathai enda nkuria mushmeto ndani Kele peta mbungene atuthetera kimya mheshimiwa ndani arakumira akithi nicho teto face iki antu amira na kinya sheria cigiri nyingi kateli baba na ari urukenda gutuika mwananchi utebia mukinyila na ranthi akinyilo ni pinati kana kintu kidogo sana kitumba mutethia mheshimiwa ndani arakumingo makateta mantu amira na laini ikaruuka na mbia cia kinyira murimi omira wacia mukinyila tene ni kwitha kuna katele ira ilingite genda murimi omira atatetheke tageta utene mheshimiwa bangi na rambunge babwithie sheria yo kabira mwananchi kama murimi omira nikenda komba utetheka nkoromba ki mheshimiwa ndani bau kuma baeta na rambungene na kolome na bunge kenda barabe Meru County na sore na urie nikenda baomba kokeloke sheria emanto ya mira nonto kuona thine we kuthimo na kilo bando bato tore murimi o kawaida muntu uyu ombe na ote kuomba otoma mira nara utebia otevuka nonga to kuendelea kwa to inyelekete. Nkiripotera Weru TV kuma Kiengo Igembe Central Mbita wa Marion Karugi wa Kinywa. Mwandiki munene wa kiama kia NAT kaunti ya Tharaka Nithi Njeru Mutani norotete murandi jwa kuongerera CBC akiuga ni mubango jwa mabisa bamwe ba thirikari kuyambecha cha mwingi. Njeru ugete kuombeka irasi birabirario bia arito ba class 7 na 8 bigatumika na bikangana kinya bibiero bitiaki. Samogaishima na Nteto Tariria.
Kuringana na mwandiki wa kiama kia Rimonat kaunti ya Tharaka Nithi Njeru Mutani, thirikari itabatiri kwambiria mubango wa wakaira chibinge chukuru cha secondary bya gutumika grade ya mbere na ya chiri kithomoni ya secondary ya CBC indi arito baba bajaga kuthimbere kuthomera irachibira bya thomagirwa ikirachi kia mugwanja na kia binana chukuru cha primary. Njeru ariuga mubango jogwa wakibwa irachibia imbia waretirwo irinjira ya gutongia afisa bakai ba thirikari. Ane twauragia thirikari nundu nibu twina problem ya economy ni twaugaga igatuika possible bantu matuma irathinu in primary schools kuri irathi igatigwa ire vacant nundu akira 6 and 7 twauga abantu maomba gutuma irathi cienge kama chaga ku make use of the classes vacant classes which are in primary schools twachwa tukonenu ni public money ngizuring sakas mbecha ira inkiomba gutumirwa ni mauntu mangi ta mambasare kana mauntu mangi tethia economy of this country. Mwana ugu Njeru ariuga wegua no mwanka irachibibithi mbere na wakwa kandarasi ibatiri kunenkerwa akiba kuma kubena chukuru inu bantu agupa abundi bakuma kuraja barabaga kama tambia inu ithigatongie kwago. Ariuga bainge ba akandarasi ba kaunti no bataona wira cha waka irachibia kiguje kia mbere kia mubango jo. Most of those classes in the secondary school years are defined ni chiaumbire kuluthwa na chiatuika complete. The only issue ira twainayo ni the tenders ya kuri irathinu, and we still insist that those tenders should be given to the community malama kumba qualify. Kwa we still an appeal ira tenda ikanenganagirwa ikaomba kunengelwa to the communities yenu kenda yomba kwithwa ina owning na attachment na they also maomba also kwithwa mari the part of nuntu economy ana mamba gutetheka. Enkeripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka gamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Gikundi kia ataaramu kuma thirikari nene na thirikari ya kaunti ntukia narua ni bariongete sibitari ya Mutwate bagitegera uria sibitari we kugeria gutanganira na murimo jojo nyuma ya mashini cha mwanya kuretwa sibitari ne umieri iri mithiru. Gikundi giki ni gikathite bunene ngugiria bethiritwe itine sibitari ubaki uria mwingi gwikinya no gochwana no tungata. Nikola Chabari gatutaririe. Babani ataramu wamwe na mandagitari bakouma rwangi irwa gukabanira na korona murimo wa timbi ya nthiguru ya Kenya wamwe na kinya kwithira baumite kire thirikari ya county baraba kuriongita cibitari ya Mutwate ntugo ya muthine kenda baraithieria abura rwangi urwa kurwa na timbi cibitari no ruthiete na mbere na kuruta ngugi ebwega na muno nkoro kikinya bakira ithabura mashini irabaretiria ya kuthima murimo jo ithie na mbere na kuruta ngugi. Na hata tumekuja na watu wa kufanya kazi upesi, na hata ukikuja hospitali hakuna kupanga laini, na ikuwa kuna pahali unatakiwa uende kando kuna assistant wa kushika we mkono kukuelekeza. Digital X-ray ambayo iko katika Mutwati inaweza kusaidia daktari kupata hiyo ugonjwa haraka kwa kutumia njia za tarakilishi ama computer aided technology. Gote mtu kinyomo bwirete kwethera akikwa ni timbi itukuona kinyanto babange bakeja bakinya sibitare bakiambirwa dawa nonto bejera bajitwa na inya bagetwa bu ote muntu bwirete kwethera agikwa ni timbi na nikyo tugwatanirite na partners betu bonde baraba tutethia bagututethia kindu eje kurwa na murimo jo timbi Meru County na nibo bagwa tureterete kinya machini iu okuigwa daktari akiugera bati kweja watora no kubote bui ukaringwa mbise yetu tumire machini eje anda waringe ni free otembe sikurishwa ko wende anto bagira kweja be hospitali no to machini yetu tumeza machini mwa milioni mwanja. So tafadhali anto iba itorie nikiana machine itakari otheri kiana tumba kuthura at least every day tukatha tukiwa na anto batumba kutha tukiringa mbiseu na tumba kutha tukiwa na timbi ya ora timbi tethe ingite muno ture nei batongoretwe ni Lindia Akamau bariuga ati bothirikari ni tena mbena kwirutaniria gutigira ni ukabanira na murimo ujo na kogwende na bwantu batiri kuthirba kibumira ne kenda bathia na mbena kuraithirwo mirimo ino ya timbi kana ba eneo na bakathi na mbena kurigitwa na itu bangithenya with outreach several outreaches tukaita mpeketoni twaita ndumuru twaita gachuru nikenda tukaringa antu na bitu kwenda muno antu baituriria anse machine no theri utembeza mtu agorizo mbere mtu arera wena wena timbie to ngo mbisa agarizo mana 5 agarizo mana 3 twamutuma maua lakini ile machine nego yayo theri utebie kurichwa. Tayari madaktari wako wenye wanashughulikia tu mambo ya kifua kikuu
Hata ukifika kwenye hospitali kuna vitengo ama departments ambazo zinashughulikia kifua kikuu. Hiyo yote tunao kwamba serikali imeweza kufanya juhudi za kutosha, ikiwa inasaidiana of course pamoja na sisi ambalo shirika ambayo si za serikali. Bantu betu tumereni na kinya na untorene shetu barapu kuigwa bagikora kana bakiuga ni mpio babaji tuno ntomero mbika wetoke gweta manto ya mpio nebeje sibitare la kampie we menyanka tetimbi nikenda bakomba gutiritwa na batika gwatiria antu babainge uniro tukomba kurwa na murimo jojo wetu ya timbi. Community health volunteers ni watu wako mashinani na sisi, wanaishi pamoja na sisi, ndio wanakuja pale kukufuatilia kuona kama umekunywa dawa. Kwa hivyo ukiona mgeni amekuja usimchape ya umkaribisha, amekuja kuona kwamba unakunywa dawa vilivyo na dawa unamaliza na atatembea na wewe katika hiyo safari. Kuma tibitari ya Mutuate Gembe North, Betan Class, Chabari. Minista wa ukaria bwandene Dr. Fred Matiang'i na ugite akaeza na ukaria bwa Kenya kiria ritingugi ba UN baria bethiritwe bari nthigurune ya Kenya kwa miaka mugwanja na ndi nkuruki na ugite mathina zira zethiritwe za kirumira ritingugi bababa ngwataniro cha manthiguru jegie ngari ciao jagachwirwa ntaira kiri mathaa 10 na jana jejite. Where there's a red ribbon waiting for it to be snapped. And then from now henceforth, I don't think we should have a situation where staffers of the UN have got to go to the immigration office in town to sort out their problems, or any of the UN staffers have got to go to NTSA to sort out any issues related to their motor vehicles. We have had internal arrangements on how we are going to measure performance and delivery of the services we'll give to you, and we have all agreed that every service required here will be offered within a 12-hour cycle, and nothing should go beyond 12 hours. Because for the officers we are seconding here, there is nothing they are coming here except to serve the staff of the UN. Those who stay and work here for more than 7 years, I am ready to give them citizenship so that they can stay here. Because our constitution allows dual citizenship, and the Act gives me authority to confer citizenship to those who have been here for 7 years and above. So, Madam DG, and one of them who have been here would like to be Kenyan citizens, I am ready to give them citizens. I can guarantee you it well. Asanteni sana. We're very grateful. Hau no twakinyira muthezo Nteto chetu cheru Ithatu mbita MAUREEN KINYA.